Dumelang metswalleng yana, tsatsing lena re tlo bala pale e bitswang dinomoro di rehwa mabitso. E ngotswe ke Mmaleheng ya Tshwaedi. Pale ena e tlile ho re ruta ho mamela le ho bua Sesotho. E tlo re thusa le ho nontsha tlotlontswe our vocabulary ya Sesotho. Ha re utlweng he. Mosuetsana o ne a dutse ka phaposing ya borutelo le baithuti ba hae. O ne a tlo ba balla pale e bitswang dinomoro di rehwa mabitso. Ba re ne re qoi ha araba baithuti. Kgale pele pela e fumana mohatla le tau e fulwa lentswe la ho rora. Ho ne ho phela dinomoro fela. Di ne di phela lefatsheng la dinomoro ha mmoho le mofumahadi dipalo. Dinomoro ho tloha ho 1 ho fihlella ho 7 di ne di na le mabitso. Mofumahadi dipalo o ne a batla ho etsa palo ya dinomoro tse phelang setjhabeng sa lefatshe la dinomoro. We o kae na? Nngwe ya hlaha a thuntsha lerole ho tla araba mofumahadi dipalo. Ke nna enwa ke fihlile. A fetela ho 2 ya ba wa botsa. 2 we o kae na? Ke nna enwa ke fihlile. Ha araba 2 a iketlile. 3 o ne a kgalehile ha monate ka tlasa sefate sa monokotshwai. Itse hoba a utlwe lentswe la mofumahadi dipalo le hweletsa ba bang a nyaroha. O ile ho ya araba a nwa boloha. O ne a soka a qeta boroko ba hae. Nne o hlahile a bontse ebile a bontsha kakamelo ya seo se neng se etsahala. O ne a rata dintho tse nang le kopanelo mme a rata ho ba karolo ya setjhaba. 5 e ne e le mmabotle wa motseng moo. O hlahile a ntse a panya butle ho bontsha dinomoro tse ding botle ba hae. 6 o ne a rata metlae. O kubullile mofidibithing a theteha a bile a peperane ke ditsheho. 7 e ne e le sethothokisi se seholo motseng moo. O ne a bitswa mehlaena ha ho tlotla ho etswa mekete ya bohlokwa. Mofumahadi o ile a kwala buka ya hae ya letoto la mabitso a baahi ba lefatsheng la dinomoro. O ne a qetile ho bala baahi. Itse ha a hetla a teana mahlo le dinomoro tse 2. Jwawe a tlola ke letswalo. Jwale lona le bomang? Ke nna Roba menwana e mmedi ha ikarabela a neng a shebala jwalo ka didikadikwe tse 2 tse kgomareditsweng. Nna ke Roba monwana o le mong ha bua wa bobedi. Mofumahadi le dinomoro ba ne ba sa tshepe dinomoro tsena tse 2 tse ntjha. Le ne le ntse le dutse ho kae dilemo tse kaofela? Ke qala ho utlwa mabitso a lona. Nna ke bitswa Roba menwana e mmedi hobane ha batho ba bala ka menwana ya matsoho ba qoba menwana e mmedi ha ba fihla ho nna. Ya ba Roba monwana o le mong le yena o hlalosa ka tsela e tshwanang le ya Roba menwana e mmedi. Ho lokileng he, re tla kgutsufatsa mabitso a lona. Wena re tla o bitsa Robedi, wena re o bitsa Robong. Robedi le Robong ba ile ba amohela kgutsufatso ya mabitso a bona ka bobebe. Le bana ba banyenyane ba ne ba tla kgona ho hopola mabitso a bona. Ke yona eo pale ya ho reha ha Robong le Robedi. Ya ba ke tshomo ka mathetho. Ha re ikgopotseng dintlha tsa pale he metswallenyana ya ka. Ke diphoofolo dife tseo ho buuwang ka tsona paleng? Ke mang ya neng a batla ho etsa palo ya setjhaba? Palo ena e etsahala sebakeng se bitswang eng? Ke dinomoro dife tseo di neng di sa tsejwe hona naheng eo e re botsitseng ka yona potsong ya boraro? Di sa kopaneng ke dithaba baratuwa empa le ka meriti di ntse di kopana. Ho fumaneha dibakeng tsena tse latelang marangrang a dikgokahano. Bye!